KARBI ANGLONG TV9 News kena rado ana phasame kardom pipa 0.1 iklong kardom pini prime time berta thantang nilimen mirdam thangchupi tangte berta thepi berta anton pen arjupan sene Arvinson kathar po apin so inudar ta ki jom hek arlo so aphan blackmail ke claim at haning ki doka chikrong a joine arlo so aphan apran pachen dem lakhain kora phoni lip constituency ke paro panjan po arolong kali tanglar sim tiron pi arta ke jom hek a so pi apran chen dem bangso alama puthak laki dongka hawarlong ki do inut Arvinson kathar po apin so kali tang Larsim tiron pia phan blackmail ke claim ate aning ki doka chikrong a joine class 6 an prohibom arta kang duk aho so pia phan apran pachen dem lapen hala po apran kidam nang joya hema sora tum pening duk chipaklang pen nili so pia apran kidam nang joya son thot hala so apin so phan sitame apran silar thot nang jipusi kisung ke phowe ga hem to na tum pen pachini pon lapela bangso kisung uno hodi phu hospital along an pon pen puthot hem ka chewan ji pura thangna rak kewang ji awar sai avidet ajoine nile blocker mc pobitro rong pia phana kirap ka chu hangjia phan phone kor bomta nang receive se lapen thangna rak kirap ta long liputa apran kidam joya sar pi pen lamthei chipaklang pon lapen KARBI ANGLONG women justice tum pen karli tanglar sim tiron pia phan blackmail ke claim ate apran kidam nang jui apot ahok perakang sai justice longvek nang ji pusi phirang ke thengno nang pachini du tangte non alang le tum pen alam thele arju ponsina nilip chukhela pen harbamon rongpi camera person long lias terang report KARBI ANGLONG TV9 news pila mana alang lo sa acha de la so puthak nang li kan hok chini dun liters nang li nili ke thang na ji chining dun da lo nili mek jang lot lo kai son thang the bon puma chining dun da lo anke adap pho lo he lang nang jun lo ni phu so ong pa be ni ne class tu nan e po ante nang phu so re dam tha ba re chang hoi ma po ama nang phu so re pa te ne da wai nang nam piam po chu lo da wai chi nam piam le ke da wai nam lo da wai chu tha den te po chu che po hala su pi ghotona de lo non bang ka lang li prana de pran dam jul hai la so puthak nang li ji tu hu la so pin so ajani se lang nang li su pi pran dam nang jul ma te halang lo si da bi bang nang hen peng pi la nili ke nang le tom yang se nang la da bi bi the po da nang da bi pin no pa ja len da nang li hen pen ko pi lo ko ang tong hala so pin so pha nili ta ni le ni jang ji teng le la so teng ra ni so ki bi ra son tot pa ja le nili ni du ko son tot bang la son thot te pa ja lo nili ta na se la police phan an ta nili di phu se che lang an ta chi than gang lap le sin non wang lo phon da pon ning der lo ke nili ka phon ge ching ki ta the gan de thang da chi ching dun de der lo ti bo da che long de do ha da pi thek lok ke adwai lang lir tin bi chom lo ha so che chan te la so su pi ke hospital pon medical hospital se pon lo hala dagle pen ke ache the de lo lo ga lam mo bi ji en ning long le lo di ma en long nang ma en long le lo da pa mai chwa pe ga la ko pe ne te postmortem pe ne kuri ma kuri postmortem kuri le so on lo ni li ta la yan lo asuta ken nang ge jo ni tu ma thom do chon nang ge ba ni nang bi chom man wa lo si du ma di ni ning chi du ara lo la se chi ru ong an ta ni ha osu su lo bang an da chu chi pin nang ni non pu ta an chu chen ni ok claim lap an na MSc Pernah cuma pindah ke rap dulu mah. ave nang rap ri sa ha dak man ta ni li la phun chukuri ta nang receive se osu su re lo sa nang rap tha hem ta chi pon mo ve na ha chi pon mo ve ni li chi ru kong lo punang chukuri lo sa nang receive ta nang receive hai he thang ta nang rap ri nan pa ni ta bang ve thek long le an ke du ke sung ni li chi ru kong ta ave Kisung ke puhut pe non cuma jual. an ta non kan bang lah. bang ve pu ta thek long le nang rap ji ma pu ni ta ha dak man ta chu ning ri bom le ha ta nang rap re de lo MSc em là ponjon ni real lodi ka lang lo ko an ba lo lo oi lo sa non ma la bangke ni limo pen ta pulo tong se kot pen lo en order tum chikip thip pen la so pin so bhasta me nep ing nang pen alang litum bhasta me ki pasung son thot alang ta oklar bangke long nang po athe bi he kamuso non si ke charli ang deng stami truck velang posini tum hanang che than nun lo api pen alang lisar pi pen che than lo la pen la bang so hem tu na long se ta me ni litum ke wang pen ning duk pik
alang litum ke ami thang ahem tun lo boy pis tami sopin so bihek lang pusipu alang li sopo ke alang litum masopo bihek lang aposi hem ke pathira bang ave pusi alang li osa tum long sika che dudun sopi pen aposi labang so hem tun long alang tum ke dudun long ta alang tum ha ning pang sam long le alang litum akai pathihek la so sopi ban akai pathihek bang ke ni litum ke ning duk piglo la si la so arbinson kathara phansita me prabjin pen nep ing nang pen lo en order to nep ing nang pen o thip chikip thip abang ke la ke ni litum Karbi Anglong women justice abang ke odun delo la bang ke kai ke tan litum ta long vek nang pola so justice abang ke la alang litum pran ke dam nang juya pod bang ke alang li phansita me oklar bang ke long nang po kai pholang so waters force along hanging bridge ke no perpe ga jok ki jui ke langatum kachurina Lason sila khaing ko truck duwar bagru MSC constituency under kai pholang so waters force along hanging bridge ke no perpe ga jok ki jui ke langatum kachurina AC waters force along pulutang te ke pangthur pen cheng lo ko PPC ke no ma ke waters for committee tum si chilang ponang po anlo pulutang te waters force anjo se simoni da tum ki jui ke langatum ong muchat Lapen revenue ta long muchat post tamenon ke Ladak Duwar Bagri constituency under kai pholang so waters force along ke entry tax get bikok Lapen fita en pondelos tame ke pangchora sai ke claim credit lake kijui ke langatum aningkang samse dukokpo hanging bridge tanta ke heno laba jok kijui ke langatum kiwang pinang anakisung dunanglo atheke hanging bridge along katiroi jia phana ka phere dukok lo pusi kijui ke langatum pinang anatum ningji porwinti lasi revenue ki en pen amit thanga le phanchi matha rong pulute waters for along ke ingrom chai sonsi chimandet la pen waters for committee atum initiative ki en akinang solo puta hawara la pen kijoi ki langatum ninje porwinti lukhimi juri pen mongor singro report la pen dulamara pen avinas tokbi report Karbi Anglong TV9 news Karlitang Rina rong pipia phana pran karmoda long kachirap don bank ke thomatum police arideng kaching nang por kidam tang chitia je clone 5 trainer ke barni dipu police station ke paru lamding ke damatuar ANM nurse training center adung suna sing te ranga rong long pang chek chek the dum Rina rong pipia phan apran karmoda rapothak victim mate kisung ke phoka chitong ahama soratum dipu police station long lamhoi ki pidama teng pen police atum joy pen apran karmoda long kachurap dona tuma phan ritarle bomsi pachomi chitini phai inkora por ni kangsam lamding road 2 kilo chandra singh te ranga rong amekar karlitang thanaram tiso asopot rensing tiso artaning kan thokep aduntu sari kilom sona singh te ranga rong amekar karlitang manik te ranga sopo mirjeng te rang artaning kan inkora hini lapen mirjeng kathar arong amekar sar et intia sopo Babu Singh ti arta ningkan inkoira kethom la bank kethom atom aphan police satum nep nang pontang lo nona mat police rideng kaching nang check bank kethom atom ang ho kaching pu pedera jok kupi ya joine si Rina rong pipi aphan apran karmo den mapu klardagalam ribdun long lela news report Karbi Anglong TV9 news सीधा दे गाड़ी घुमाई दी पुलिस Kopi polo na tu ban lang kene ke kopi polo na ngene pun ya Nanti pini aberta ke lang sikang ton pondok domi than me kardong